Ishomero rya Bituntu Primary School ryahise ahihe emyaka 20 kwiharitandika ryo mu mbere iri kwerekereza ekintu ekikuteka kwega kwabeja harutezo. Ishomero eri bamwe abeje nibashitama hansi baba nibashoma aboja n'abishiki nibakozesa ekigo kimwe n'abashomesa kandi obwo n'abashomesa barohoto barakumara. Abazire b'ishomero eri rya Bituntu Primary School eri kushangwa mu Bituntu Town Council eyakira district ya Ntungamo nibagira ngo nikibashasha kushanga abana babo nibegera mu mbera nkezi. Ejino office y'ishomero go kumukugireba bana mugerebe mbere yerumu izone karasi zirimo abana bitu mwakuba mwategerezaho n'imbere y'ishomero kweyemerire nebi ishomero kuri ryaha ryo mu mbere iri kushemba yo kubandi gahika bantumwe government eje nangwa hariho umuntu omwe abe yatuburuze ngo na government itwere tumanya mbere nani intero muranga government eje kureba ishomero ryitu ekatugerezaho itwe katugire ki yatukorera kabantu kabathire ba Bituntu ninga nk'ababintu ba Bituntu no mu rukasheze banyashera kandi Ntungamo district. Abantu bagira ngo embera y'abana bari kushomeramo embera y'ibyo bw'icumi hamwe na n'ishomero okubura abashomesa nirubera rikiriza mununga. Neje to yindi miri tibakanshashu kandi neki eje to katujibarire miryango gumwe bakagwereka kuri mwazo ni mugureba ubwo kugira ngo ba master bejunire hati ninjiro guno gwabojo guno gwabeshinyo tinkumanko kube ku victoire kandi nabo ubutanshashura ninjati bina kasenta abazere nibe kwatirira mu ba government tubonera umwaka gumwe okutwakorise bizamubye cyamushanju kandi nabwe bizamubye cyamushanju twakorise turakoziriyo turabwina no mwana wa second grade echa kabiri nyonyene habazire nyonyo muzire kandi nyine habana banja ishomera aha konka nyona ahurira natangara. Kutuhaganiraho na mukuru w'entebe yo kubanza habwa Bituntu yo kubanza ishomero eri kushangwa yashobora ngo sente zo kuhunduza ishomero eri zikaba zishiraha district konka bwanyuma zabuzibwaho. Umwaka ubwo gurukwija budget tubiniremu 5 stands Peter tree aho kuba bakagireta nka more of a priority before we can now go into classrooms. Hariyo ishomero rya Bituntu Primary ishomero nkagezaho narishikaho narabaho ishomero ryo mazima torero mbuteka burundu nango ni mango mutabona kanswara mama shomero minjaga rukubi kunki ishomero ryo torobonira abana n'abasitamansi hakiri umubundi ebizimbe by'ebiti kunkate nikimanyisa ngo nobwa kuba mwami kawa district na kimanya nobwa kuba chairman na kimanya. Ishomero rukatandikwaho abantu mu myaka yire yariko mu 19 kandi ubwanyuma rije ryatwarwa government konkana hati embera zaryo teri hamutindo ecyabazire bakugira ngo nicyongera akora kubikwa abana babo. Amakuru agagasha kwa Samuel Ahumuza muri Ntungamo. Amabondo gariyo ni garereta nenda kwirima yona